بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرم يوريكم أن مسيب أنجل بكرة كوندون أدنى غوهيرانغو إسلام غوميوري أنه مترك الله جميرات سبحانه وتعالى yo Allah yaafo en, yo Allah yurme en, yo Allah naadu en aljanna. Haray non no wonir non ko musidɗo mon on Abdoullahi Diallo Labe Garambe Basaya miɗo wowi jippinde darsuji ɗo e nder nde deftere wi'etende al usul thalatha. Wo jippinde deftere darsuji nde deftere ɗo haray ko ɗum woni jippinde ɗo. haray non en hewti ka deftere e dambugal ka ɓe wi ɗon al aslu thani marifatu dini l islam. haray nde ɗum ɗon en hewti e darsu ka ɓenni ka deftere ɗon fa dalilu shahada qawluhu taala shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqist لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. النفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا نوع بإنك دفتر دو الله جوميران سبحانه وتعالى في سورة آل عمران شهد الله الله أنسيدك سيدا قل الله قل نفيرت مانا حكم أنياوي وقضى أهدري مانا أهدري أنياوي كدي وأعلم أندني وبين فيني وألزم وأدني ببن فو وندمن أنه سكوني لا إله إلا هو على رمتين يقونغا سوانا الله جميرات سبحانه وتعالى. الله جميرات سبحانه وتعالى وأدني مفت مكو كو أتجيكم فو وندمن كنكو الله جميرات سبحانه وتعالى توم rewete o waɗɗini kadi yimɓe hedditiɓe ɓen yo gooto bani adama fof yo rew allah jomiraɗo subhanahu wa taala kanko tum. ko waɗi noon allah jomiraɗo subhanahu wa taala kanko o andini, o feññini, o waɗɗini e hoore yimɓe ɓe wonde manna kanko allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko tum hana rewede. ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala seedi ɗo seedagol makko ngol kanko Allah e andingol yimɓe ɓen e feññinangol yimɓe ɓen e laɓɓinangol yimɓe ɓe wonde manna ko kanko Allah tun rewete. ɗum ɗo wal malaikatu e malaika ɓen fof kadi wonɓe ɓen ka asamanuji malaika ɓen ɓe fof ɓe seeditike wonde manna ala reweteɗo e goonga siwana Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. malaika ɓen wonɓe ɓen ka asamanuji ɓe fof hiɓe seediti, hiɓe tabintini, hiɓe andi, hiɓe jogiti, hiɓe fiɓi ka ɓerɗe maɓɓe wonde manna ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on, mana ala reweteɗo ala hanaɗo rewede e hoore leydi ndin siwana Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. haray noon ɓay malaikaɓe ɓen ɓe seeditike ɗin andi malaika ɓen noye asamanuji ɗin fof. malaika ɓen kamɓe gollanta Allah, kamɓe Allah jomiraɗo subhanahu wa taala halfini si tawi hawri goɗɗo naata yiite ko kamɓe o halfini lettugol ton letteteɓe. kamɓe kadi malaika ɓen ko kamɓe arata ka hoore leydi ɗo ɓe ndaara ko honɗum yimɓe ɓe woni gollude ɓe winda. ɓayno malaikaɓe windoɓe ko golletekon kamɓe kadi wallitoto ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamiroyta ɓe fi lettugol yimɓe ɓen ka yiite. ɓen ɗon no seediti ala reweteɗo si wona Allah
si tawi hawri goɗɗo rewi ko wana Allah ɓen ɗon malaikaɓe ɓe windanaymo on bone ɗon konko o waɗi ɗon ɓe windanaymo ɗum ɗon ɓe lettoyamo yawmal qiyamati e ley konngol e ley yamirore Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi malaikaɓe ɓen si ɓe nangoyi goɗɗo lettugol mo yawmal qiyamati hay e goto wawata ukkitade faa bo ko waɗi noon ko kamɓe malaika ɓen kadi kamɓe arayno aduna ga yi'a ko on tigi woni e rewde goɗɗum goo ko wana Allah kamɓe ɓe yiltitoɓe winda ɗum ɗon ɓe winda ɗum ɗon ɓe yiltodo e ɗum ɗon si ɓen ɗon ɓe innama Allah yamiriɓe yoɓe lettu ɓe yimɓe ɓe tawata kamɓe malaika ɓen tigi ɓe arayno ɓe winda inɗe ɓen ɗon e golleji maɓɓe ɗin hare ɗum ɗon sattata e malaika ɓen kono no waɗi malaikaɓe wonɓe e asamanuji ɗin ɗi fof ɓe seeditike ɓe andi ɓe feñ mana kamɓe Allah e kamɓe malaikaɓe ɓe fof ɓe seedi kamɓe kadi ɓe fof ɓe seedi wonde manna ala reweteɗo siwana Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. kala rewuɗo malaikaɓe rewi annabaɓe mbaɗum tigi rewi karamakoɓe mbaɗum on tigi rewi kaaƴe mbaɗum on tigi rewi leɗɗe so ari yawmal qiyamati haray hujja alanamo hay e huude o mara ko wi'a si wona lette Allah ɗen si tawi ɗe nangimo tawa lette Allah ɗen no muusi o mara laaworgal o mara fuɗutorgal. kala karamakojo mo tawata si o wowlanima goɗɗum tawa Allah no harmini ɗum ɗon so yamirima ya waɗu goɗɗum tawa Allah no harmini a waɗay konko on karamakojo yamirma ɗon hakke ko teddinɗa on karamakojo ɗon hakke ko ɗoftiɗa on karamakojo ɗon hakke ko yankinaniɗa on karamakojo ɗon si o yamirima goɗɗum tawata ɗum ɗon ko yeddugol Allah koko Allah harmini wata waɗe so yamirima ya waɗ ɗum ɗon a waɗay haray an hiɗa rewde on ɗon karamakojo. si tawi hawri a karamakojo yamirima ya waɗu goɗɗum tawa maɗum Allah yamirima ya waɗu goɗɗum tawa karamakojo kaarijo o yiɗa ɗum ɗon o falaka ɗum ɗon few o yiɗa ɗum ɗon fes o falaka ɗum ɗon si tawi a accitay yamirore Allah nden sabu on karamakojo ɗon ko tawata kon o yiɗa ɗum ɗon wona no innete noon sonnaɓen Allah no yamiri ɓe buumo e suuɗa ɓandu maɓɓe ɗum fof. si tawi no a ɗoftike sonnajo ɗoftike karamakojo goo on ɗo wiwɗo wanayo tigge sonnajo koye accitirni ay hoore mum wanayo buume wanayo suuɗe on tigi sonnajo ɗoftike karamakojo goɗɗo goo o tettike Allah o jaɓani on ɗon o huuli lette on ɗon o huuli mone on ɗon haray Allah haray on ɗon o watti on ɗon karamakojo reweteɗo. kala mo tawata si Allah yamirima wana ko Allah yamirma kon darata ko on karamakojo ɗo yamirma kon hay si tawi o yamirima ko lundi ko Allah yamiri kon a nananaymo yankinanoɗamo jaɓanamo yankinanoɗamo jaɓanamo haray an hiɗa rewde on ɗon karamakojo ko kontete a rewa muni. ko waɗi noon kala mo tawata ko on ɗon nananta yamiroji mum e haɗoje mum jaɓanɗa ɗum ɗon ko ɗum ɗo wonɗa e gollande ko ɗum ɗon ɗa yanganade haray ko on ɗo wonɗa e rewde non noon haray eto ɗerrewen Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko tun hara en kafidanalimo e ɗewe ɗen hara en kafidanimo kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e goɗɗo goo wa ulul ilmi e jomiraɓe kadi gandal ɓen jomiraɓe gandal ko janguɓe diina faami jangi aqida jangi finde laaɓuɗe jangi alquran jangi no laaɓiri no jeeya e mum premier nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa ulul ilmi nela annabaɓen e nelaɓe ɓen e yimɓe moƴƴuɓe janguɓe diina annabaɓe ɓen gomɗini annabaɓe ɓen iwtiri ɓaawo annabaɓe ɓen jaɓi gollirde diina kan no annabaɓe ɓen golliri ka noon ɓen ɗon janguɓe ɗum ɗon ɓe fof maɓɓe hiɓe seediti ala reweteɗo si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓen ɗon kadi ɓe fof hiɓe seediti. hande kadi hedditike aroɓe ɓaawo ɓen kala arɗo ɓaawo
tawi Allah jomiraɗo subhanahu wa taala seedike wona ala rewete sona kanko malaika ɓen no seediti ɗum garamokoɓe annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen e karamokoɓe jokkuɓe ɓe ɓen jangi gande maɓɓe ɗen faami gande dina ɗen gande alqur'ana ɗen jangi gande sunna ɗen faami ɓen ɗo fof ɓe seediti ala reweteɗo si wona Allah si tawi goɗɗo aroyi o addi goɗɗum ngo ko lundi haray o felata si wona hoore makko haray o felata si wona hoore makko so nangoyama lettegol so nangama sunnegol so nangama bugegol ka yiite ala hay e goto mo fela ko waɗi noon Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o laɓɓini o jippini ayeji o feññini gongaji ɗin hande kadi ko waɗɗi en enen bani adama ko jokkugol ɗin gongaji ɗi Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri en ɗon wa ulul ilmi jomiraɓe gandal ɓen kadi ɓen ɗon kadi ɓe seediti wonde manna ala reweteɗo si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jomiraɓe gande ko faalita ɗo ko janguɓe alqur'an jangi sunna faami wona nde janguɓe gande aduna ɓe tawata ɓen ɗon no woodi janguɓe gande aduna hande tawa koko yeddi koka Allah yeddete tum ɓe faala kaka Allah yeddete tum ɓe ɗaɓɓata kaka Allah yeddete tum ɓe ɗaɗɗi ko ɗum tum ɓe waɗata kadi wona ɓen ɗon dey qa'iman bil qist Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko ñiiɓuɗo e nunɗal Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko nunɗuɗo ɗum ɗon noon no ñiiɓi mo ñiiɓini kadi nunɗal e hoore jeyaɓe ɓen fof addugol ko hana addede kon fonnugol ko hana fonnede kon ɓurdindina ko hana ɓurdinede kon waɗa ko hana waɗede kon Allah jomiraɗo subhanahu wa taala himo tabiti e hoore nunɗal la ilaha illa huwa ala reweteɗo si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala al azizu fooluɗo al hakimu ñeñuɗo al azizu fooluɗo ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala tun tawata si o hoddiri hunde ko mande waɗa ndaren hande lamɓe aduna ɓen buy e maɓɓe no inna no jogui projet waɗugol piiji kono ɓe itte e laamu ado ɗin projet ji maɓɓe ɗon laatade woɓɓe ɓe maaya ado ɗin projet ji maɓɓe ɗon laatade woɓɓe goo ronka kadi kono Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko o faala kon ala ittowo mo e laamu si tawi goɗɗo goo waɗali kanko Allah ko faala ko himo wawi ittude on ɗon o adda goɗɗo goo on mo addi ɗo waɗa ko kanko o Allah kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko o faala ko hande heferaɓe no ɓuri julɓe ɓen duubulji doole ɗe heferaɓe jogii ɗen no ɓuri doole julɓe ɓen duubulji kono noon Allah no rewede faalaɗo rewde Allah wono rewde Allah sinno hara wanano doole Allah ɗen goɗɗo sujjatano goɗɗo juulatano hande e nder aduna o harayno juulirɗe fof fermanoma harayno kala ka Allah rewete fof fermama kono Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɓay ko kanko woni fooluɗo himo fooli woɓɓe ɓen no rewde Allah faalaɓe juulude no juulude no hoorede no hajjede no zakkede piiji moƴƴuɗi ɗin no waɗede hay si tawi ko boneji ɗin ɓuri ɗuɗude ko ɗum woni kanko Allah kanko woni fooluɗo kanko waɗe ko faala kon ala haɗowomo ala wawɗo kadi haɗude mo enen noon bani adama hiɗa faale goɗɗum mayde ara ronka laatade konko falɗa ɗon alhakimu ñeñuɗo kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala waɗay hunde nden kadi hana waɗede ɗon o classa de kadi hana classede ɗon wa manaha mana ɗum ɗo la mabuda ala reweteɗo bi haqqe gonga illa llah si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala annafyu ko riwugol pottina la ilaha ala reweteɗo ɗum ɗon ko naafiya ko ittugol jamia dendanagal ma yubadu ko rewete min dunillahi ko wana Allah illa llahu si wona Allah ko ɗum woni tabintingol musbitan on tigarano tabintini al ibadata dewal ngal lillahi Allah wahdahu kanko tun la sharika lahu ka fiɗɗanama namo fi ibadatihi ka rewgol mo kanko Allah kama annahu won woniri laysa lahu la tanakimo sharikun kafi diɗɗo fi mulkihi kalamu makko o laamoda kanko e hay e gooto ɗe yiwde koye lamɓe ɓen no mayde lamɓe kadi no follade ala lanɗo laamiɗo mo tawata mayata ala lanɗo laamiɗo mo tawata follotako kono Allah kanko laami laamu heddingu ala ittowomo e laamu makko ngun kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala makko ngun no heddi ko kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wolene ko firawna feƴƴindena kanko wolene lamɓe feƴƴuɓe ɗuuɗuɓe wonɓe ɓen ka alqur'an e annabaɓe ko ari girdi e ɓen lamɓe ɗon ko Allah wolene ɗum ɗon ɓen ɗon fof ɓe maayi
kono Allah jomiraɗo subhanahu wa taala mo heddi kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o doole makko ɗen no mawni ko kanko woni lanɗo on o kafida e laamu ngun kadi hay e gooto kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala doole makko ɗen no tiiɗi hiɗe timmi ko yamiri en koye rewmo wakkiloɗen juulen hooren zakken golleji moƴƴi hare noon o darsu ɗo ko ka deftere al usul thalatha hare toujours miɗo jippinde darsuji ɗin hare o numéro an ɗo ko numéro whatsapp an on ni mo waddanilam mi ajuteymo e darsuji feƴƴuɗi ɗin fof o yiya télégramme minaɓamo ka télégramme e darsuji feƴƴuɗi ɗin fof mo wawi jangguirde ɗon o darta kadi ha o wawa inchallahu taala mi salmini on kala ka won ɗon tori ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yo moƴƴinan en dina men kan yo yafan en bakkatuji men ɗin yo naɗen aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.